Tashi Chuchi Chena Shubayi Sangyu Chedan Giden Babe Zogun La Chase Daja Tashi Shudin Tashi Lamo Jela Chasa Lo Changba Chenpo Dijong Semed Bu Mikdong Dendang Jevo Yugur Zombi Isim Zeba Zenram Dabal De Tsensam Debe Tashi Palba Devare Shikpa Jala Chasa Lo Chambal Shendom Balden Doje Zin Chenre Sewang Kombo Chambe Saye Nyingbo Tripa Number Namkin Yingbo Bajo Kondo Zang Upal Doje Bekar Loja Jawai Kunsh Deden Bebe Samde Yeshin Tashin Dele Ponzum Zo Pararai Sho Indaja Dengdre Jawa Zombala Kena Nyavara Jawa Kunshin Deden Bebe Samde Yesh Tashin Dele Ponzum Zo Pararai Sho Indaja Dengdre Jawa Zombala Kena Nyavara好，大家可以向靈寶車行三問訊禮，一問訊，再問訊，三問訊，大家請坐。Chang'an chenen de lo na ro dang ma pa mi la che che kama ma bo pa de somo Sheja Kunchene Garai Mai Baha Che She Chungje Gyuparai Sinene Namamayam Dang Tagan salai sumo badine doi pa so sabla mama chaga ja chela Solwa
자신은 매바당 세디노다가 최배고모몸 제네네라 예구르르르르 바 맨바라라 제인제로 멀그 고몸기 고르르르르 송바이시는 맹아이 때르고 제벨라이 마라 근도 솔로로와 네베고 모모몸 셰네넬라 죄미는 물구 제와라라라 제인제로 예매 고모몸기 무시르르 송용바이시는 강샤라라라 또골배 모요소마인데 마이준데 가라라라라 요배 고모몸 세네넬라 고임자일로 당한 라와라라라 제인제로 남도 영호요 최구르르르르르 송용바이시는 제양의 마예는 제양의 자라와 알라이 마이가가 롤롤롤 빠라라 자라이 고모몸 체넬라 코로르인데 예레레메 똑바라 제인제로 개와이 꾼은도 양은다가 라마인당 잘라라메 죄게 빨라롱 죄징에 사당 라마임제 연대네 야라바입소고네 도르제 창앙아인게 고방아요
ngaran Hong Kong la yung tene tanda chen namba kanga chue la tepa tong mogu chimbo se ne pe tatari chu genderba che seju chungwa te pe kalwa zangbo chong la tene chen namba kanga la tuji che kyoju tang te na ne misal to ta tanda anzambu lenge na ne Hong Kong te trila che kyu leka mambo yo re te yinaya leka tenzo yo ne chu la tepa tanga zendu si chu go la hyo chu nyamso len ne chu nyemba la pe pe tuji che tashi dele hyo gen 这一次呢，我来到了香港，那么在这里能够见到在座的每一位哦，我感到非常的高兴，也真的谢谢你们的前来，也谢谢你们对于佛法的信心跟愿意修持的这种心。那我知道香港呢是一个非常繁忙的地方，而且在这里大家的工作也都非常的多，但是呢，大家却这么的精进，愿意来修持。很多时候，大家也前往很多中心去听法、去实修，所以再次要谢谢你们这么认真的修持。要先跟大家说一声扎西德勒，吉祥如意。 tene ta tanda tari ki chudin te cherdo tene ta chisu sembe ge kedrup chembo tene kembo kongsharambo chege kachu mambo sumar zepare la di kachu di ge tene pe me mambo la pento chembo da tene nyamle yapo nyamle nawa la tene tanda neka kangal chungwa tenzo la yung kangal tezo mepa che tang tene deji chimbo chungwa tenzo la yung deji ke tene noyin ke ondo mahirwa pe nyamlen la zendu toba yapu hiro chungwa re la tene te ke kashu te ngarang ke shuju ke kokab zangpo chungwa re tene te ke tabu ke kokab zangpo chung ne nuchu la nge char chini che heju ke kokab chungwa re la tene te kapsula tene memombo la pento chempo chung se ne danlin rabo pe yapo shiro chungwa re la tene te kharchu la yung che chung na yapo yo re son ne tene tikashu te jayi ke teng to jor tene tende si ne thari thayin che dordu zong ke shuju chungwa re la tene te ke pento chempo junju ke rewa yo 那这一次的课程是由我们近代的一位大师，叫做堪布康沙仁波切，由他所写的这样的一个教言。那这个教言呢，很多人听闻跟修持之后，都得到了很大的利益。而且这个教法呢，它很容易被修持，特别是在我们遇到临时的一些困难的时候，它会起到帮助。 而且也在我们，譬如说在经验快乐的这种愉快的感受的时候，也能够帮助我们不散乱，心不会散逸哦。那我曾经有几次的机会在西方教授了这一部教研，大概有2、3次的机会。那么当时许多西方的弟子都跟我说，这个教法非常有用。 所以我也想说，那这一次来到了我们亚洲，来到了东方，相信也能够带给大家利益。所以这个教研现在也翻译成中文，我希望在这次几天当中，简短的跟大家做一个介绍，希望能够对各位产生利益。tene te kashu te ta tanda hyo kapsula jerdo tanda kembo kongsher ke kashu te changba hyo na te che tanda totak bandrabo che tang tene ta te la surji ne tene tanda ngaranso kaji pe lama chepar chen je gombo pa ke song tapu chu yeda jar ne nyomdo hyo na tene je gombo pa te chitanga ondo se na tene songji jong ten de je tingen zeng chepar chen to nyamling chepar chen je gewe hi ni lan jen ju ge lungten nawa re la te lungten nawa tar to tene tingen zeng je mengo ambo na tene ta tanda te nawa yin pe cher na tumo ma yin pe cheshu chepar chen ye pa che ta tene te ge zawa te ya tanda cher to pe kongchen je jong su chuo je pa ten ati xa pe
조제 받은 아드샤 페네 가담 바당 샤자 쳔보니제 냠린 냠도 자르네 가샤 초 징디세 드네 다티게 송주 람지데메세 텐데 송원제 바렐라 송주 람지데메데 당아란서 타르바동 탐진제베 공봉 토바게 람데 쫄구고 요아레 타르바동 탐진제베 공봉 토바게 람데 쫄워르제 발라 드네 아란서 냐몬 바당 tene mari pe dritne lam te sabo thong yo mare la te lam te la marmen da boje jo ne lo da boje par ne te na tene langwa te sebo thong yo are la teacher na tene tanda songchu langje de me ton jar ne tene je gombo pe tapu chu ye so are la tapu chu ye de tene zawa chu son ro wa ton je chu lam don ro wa ton ni lam truba ser wa ton som truba ye hi son cher wa ton ye song yo re。那么这一次在讲授这个堪布港沙的教研的同时呢，我想还再加上配合着一位大师的教研啊，一起来讲授的话，会对大家有更大的利益。那这个教法是什么呢？也就是由冈波巴大师，他是我们噶举派里面著名的这样一位大师，他有谈到一个叫冈波四法的教研。那这位冈波巴大师呢，他是在曾经佛经当中，佛陀有受记到的这样的一位修持禅定非常殊胜的这样一位大师，他也把这样一个禅定的法门呢传授了下来，所以也希望透过这一次的课程，配合堪布康沙的教研，大家也能够听闻修持学习到冈波巴大师的4个法门哦，来帮助我们的禅定。那这样的一个冈波巴四法可以说这个道次第呢，它最主要是最早这个佛教我们说阿底峡尊者他来到了西藏的时候，他结合了噶当派修心的教研，还有我们噶举派大手印实修的教研结合起来，成为一个支派。或者也形容说将2条河流汇入导入成为1条河流的这样子的一个方法，也就是他撰写了一部叫做《菩提道灯论》。那这个《菩提道灯论》呢，它在讲的是什么呢？它就是说，当一个人你如果要去寻找解脱的话，那么我们最大的问题是，我们好像被这种无明烦恼给遮蔽住了，所以我们看不到这个路在哪里。因此，我们需要一盏灯。这个灯呢，就是你修持的次第哦。那这个修持的次第就像灯，帮助我们看得到解脱的道在哪里。所以冈波巴大师这4个法门，就像是一盏灯一般的，是这样我们实修的一个次第，带领我们看到解脱的道路。那这4个次第是什么呢？第一个是愿心能够转向于佛法，愿心向法；第2个是愿法向道；第3个是愿道断惑；第4个是愿惑能够显真。tene ta te ya tanda tapu chu ye te jibu son je long ren la jar na wa re la ta te ya tangpo chu sun ro wa te jibu chung ge lam chu lam don ro wa te jibu reng ge lam tene lam truba ser wa te jibu chimbu ge lam ta tene truba yishi sun char wa te song ho doji ti pe lam la hubu ge chul te namba ye go ne temperan se par re la Hati songju longji deme ke tawate te tabaji songwa chaitan songju longji deme ne songwan zepa te la tene tabu chu yela jarne songwa ta tabu chu yela jarne tate chaja chimpo menga to zoba chimpo menga la jarne nyamlin na pe pento chimpo yimbe cherna thangbo nyamlin na kapsala chu sunrowa sungge yorela chu sunrowa te jibu chungu ke lamde ni jibu chungu ke lamde ta thei phasir ke nala pongjan ra song yore te yina ya ngaran so thoma chugo la kyup kapsala te ta bu ko number ta pa ton de na tene tanda pe khal chembo te ya phentu chembo re tene ta te la tene ma on pa la rimbe chezang ton jurju ke rewa ta gu ba yore la teacher na jibu chungu ke lam sing te ya tangbo jibu chungu ke tawa te la jitin pe yong ta pa tawa sung ge yore la jitin pe yong ta pa tawa sung te la ta le jun de la yi chi tom pe chu la yi chi te pa tom mu gu che
tene ta tegen do ta kongsa kahi japsundro damba lang tene namba sangji be chu la tepa ta ichi chi ne chugo la hyau ne ta chu te cham do koka majung na tene te dubon da bo de se na de mare te yo kalba sang bo re ta longni simba ta bu je de la lomje ne simba ta bu je yimbe chen na pe kalba sang bo yimbe chen na chu sundro wa de ji bu chung ge lam ki song re。所以这样子的一个冈波巴四法，它就配合了菩提道灯论里面的道次第哦。那么就像道次第当中有谈到3种士夫，或者说3个次第来修持，也就是下士夫、中士夫跟上士夫这样3个次第。它跟冈波巴四法的关系是什么呢？第一个，愿心相法，也有一个翻译叫做愿法相法，那这是属于配合到的是下士道。再来第2个愿法向道呢，它配合到了中士道。再来第3个冈波巴四法第3个叫愿道能够断惑，这个是上士夫。再来第4个愿惑能够显真哦，那这个是密乘道的次第，所以它是这样的一个配合方式。所以我们可以看到哦，菩提道灯论它讲的就是这样的一个士夫的这样一个道次第。所以，如果我们对这样一个修持的次第有个了解的话，那么当你在修持大手印或者大圆满的口诀的话，会非常有帮助的。所以，首先我们先谈一下第一个，什么叫做愿心能够向法，或者说让这个法真正符合于法愿法向法呢？它配合的就是下士道的修持。换句话说，什么是下士道的修持？这是指说，最开始一个人他要接触佛法的时候，首先他的这个动机呢是很重要的。我们说要有一个清净的动机，或者说一个好的开始是很重要的。那在这个阶段当中，当我们有了稳定的好的一个动机跟开始的话，那么接着后续的次第，甚至到未来的成果，它都能够不断的开展跟得到好的结果。好，那么在下士道里面最重要它的观念是什么，或者说它的见是什么呢？要具备的观念呢，就是世间的正见。这里所谓世间的正见，指的就是一种对于正法的信心，那么也就是对于佛法的一种相信。许多人在这一步的时候，他就会愿意做皈依，他皈依了佛门，皈依了三宝，他对法升起了信心。那这个呢，就是一个很好的开始。那就算之后没有，或者没有当时没有做更多的修持，但是仅仅是皈依，或者仅仅是对法升起一念信心，这都是非常难得的。为什么？因为这代表你已经步入了这个道次第，已经开始了。天他天啦，谈到看不空下个我们个推个我们的些呐，天很多当我一当接送有完了，他的基本中个浪的很多个那么接就对了，同步很多天了呀，就当个那么你，他们跟很多种，他们嘛一把。他谈到定眼正见，很多的那么你也不难呢，同步他们跟很多个我们的些呐。tini tanda lodo namba iya gam se tini ngarang so ta tanda je tan lodo namba iya de taranjur nye par kawa se tanda ngarang so milu topa te pe kalba zangbo milu topa te kalba zangbo yinba zangdo yama se milu topa te ya taga se milu jangba ma yinba tan zambi lento tambi chu tarwe ke kap tan ngarang milu topa kap ni nyom don zom ne tini chu tan gongso ni jen delban jungwa te ta pe kalba zangbo yinba ke tāndabuji chungwa re la teacher na te tabu kalpa sangpo yinpa te tangjur nye par kawa te ta tanda ngaran so pe kalpa sangpo chungwa te tabu tukab te nye par mato te tabu mani na teni tampi chu tong te pe kokab ndabu yuwa ma re la te tabu te pe kokab sangpo te topa te chula la mando wa che gupa che ta teni te ya tampi chu sinkin te ta kali se na digi re sambanda bo che gre te yina ya te kali se na ta chitang gen digi yo mare ta chitang gen jiting lan jurwa ma bon dog yo are rang su ge mese la yo jurwa ma bon dog yo are ta te la mata pa rang yin ba te hi ne tini tanda tu ka ya po chung ge kap la
tene chue de nyam so lengu ge ya bata chue de nyam so lembar se bate la ya tene le junde la pong so ne ta tanda tengu bate le junde singin te ya thim da bo mai ba ta ngarang so chitang ge yin la phemba yedang je bate gewa yin la ne ba yedang je bate me gewa yin de cha na yin la phemba yedang je ba se du chitang ge yin la phemba yin na ta te gewa re la tene te kahi yin la ngu su tanda tekala ma hin na ya remji phembar juru jorun ro yin na te gewe ki ta wala ro ge yo re tene te yin da me gewa ta ba je yin na yin la ne pa ta yin la ne pa ngu su ne pa ma yin na yo ji ne remji ne pa juru wala ta te ta bu ge tene ne ka la me gewa yin be cher na me gewa te pangu tene gewa te dugu som be sen je kulong ye ba je ta tene te sen je kulong ye ba zong da yo ma ji te lo te ling gu ba te ta bo lo do namba ye ta te la te ne ji tin khorwan de le dung ha te nyu ma gu ba remji tharwa tong tam chin chen be kong tong to ju ye ba je ke rewa ja ba te tang hun ru ge namba ta ba je ta tan da ji bu som je lang reng ge on de se na ji bu chung ge lam re la te ta bu nyam ning se na ta ti ngara chung go chu ti ngo zhou zhong yin pen to chen bo yung ge ma re sang na pen to chen bo yung ge re ji bu chung ge lam te ya tanda ndebo tene neka deji top na yon rong neka tsendi deji top na yon rong jewa chime deji top na yon rong te pe kalwa zangbo yin ba chay tang tene tanda milu top ne sariyang milu len chay top ne tene chuyo chibar chay druk de tartu kandebo top ju ge koka zangbo yo re la tene te jibu chungu ge lam te yang tene kashi ge pongzan rabo nang ge yo re te yin na yang tartu ge ondo se na pongzan re te yin na yang neka ge ondo se na pe te tabu chungwa te yung kalwa zangbo re。那么这里就谈到了这个下士夫，或者说叫做前行的法。那这配合的是什么呢？就是在堪布港沙的教言里面呢，就是配合到当他这个教言谈论到修持的时候，它有分为3个部分，也就是前行、正行还有结行。那么在刚刚冈波巴四法的第一个愿心向法，还有呢在道次第当中的下士夫，这分别指的就是堪布港沙教言当中的前行法哦。那么回到堪布港沙的教言当中的前行呢，它分为2个部分，一个是共同的前行，一个是不共的前行。那么这都是为了帮助我们禅修升起禅定，它会有这样2个前行。第一个共的前行的时候，我们要修持的是转心4思维，或者也有叫回心的4种法门。那其中，譬如说第一个就是要思维暇满人生的难得。那这个人生，我们现在能够投生为人，它真的不是一件容易的事情。它不是一个很普普通通、随手可得的，并不是的。而且这个人生为什么这么难得？就是因为我们还能够遇到了佛法，也就是我们出生的地方，我们能够接触到这个法门，也就是佛法跟我们的生命能够相遇哦。这本身就是一个值得欢喜，而且非常难得的一件事情。那我们现在已经得到了，才有这样的机会能够修持佛法，所以呢，请大家不要浪费这样的生命。那么很多人也会想说，哎呀，修持佛法不急嘛，等我这个年纪大一点，或者我慢慢再修也没关系啊。这是绝对不能这样子想的。为什么呢？因为你知道，这个生命它不断的在改变，我们的年纪也随着生命一点一点在逝去哦。所以这个就是无常在告诉我们的。所以希望大家随时也能够知道无常，这是很重要的。所以不只是知道人生难得，知道无常，更重要，我们接着要思维的是因果的道理。那么在因果讲到这部分的时候，有一个词很重要。当他提到善的时候，提到的是善根；提到恶的时候，也提到一个词叫不善根哦。那么这个根的意思是什么呢？它代表的是一个基础。换句话说，我们说行善。那这个善呢，它不只是当然直接的行动能够帮助到别人，但仅仅是一个善根，也就是你有一个善心在的时候，它也是很大的利益的。因为这么一个善根，未来能够驱使你慢慢的去行持更多的善法。相对的，如果是一个不善的恶的一个恶心，这个根呢，也是我们要断除的，不应该要具备的。所以接着回心4法当中谈到的因果的时候，他就谈到了善跟恶。
换句话说，我们要尽量的止息我们的恶念，并且尽量的去行善，这是非常重要的。那这个大略就是在我们修持禅定、禅修最开始的前行哦，有谈到的就是这样子转心的4种思维。如果我们多去思维的话呢，我们就能够不会再感受到痛苦，也不会再被这种轮回当中的许多事情所困扰，所以慢慢的修持就能够带领我们得到解脱。所以这个就是在前行的部分，它也就是下士道的部分，也就是让我们的心转向于法的这样子的一个部分。那很多人就问了，哦，那这么方法听起来也蛮简单的哦，它有没有多大的利益呢？那这个利益是非常非常的大的。所以我们虽然说它是一个基础，或者说虽然它是下士夫哦，但是透过这样的思维，它真的能够帮助你的生命，能够帮助你的人生。真正很多当你面对这种暂时的困扰，它都可以帮助你帮它消除，而且得到暂时的今生的利益，而且能够帮助你得到来生的利益，甚至也因为下士道的修持，它能够帮助你在未来再次得到这个人生，再次可以修持佛法。所以虽然这种从3种次第里面来讲，下士夫的次第，它是我们接着要舍弃的，但是呢，虽然说慢慢逐渐的会要往上修持，但是这个基础它是如此的重要，因此一定要具备。tene ta te ji su ni pa te ji bun reng ge lam de la ji bun reng ge lam de ta tan da chu lam dun ro wa se ta chu sun ro wa ta tong bo de chu sun ro wa se du ta bu chu ye ge no ni chu sun ro wa de chu de ngu ni ngarang ke lu ngo ye sam de chu ge number da bo ji se ge yo re la ti chu ge number sam ma yin bang ni nang sem je te ne ni chu ji go la hyu to ba je go ba ta de ni le jun de la long lin tar ne le ge wa ti nyam sal ne le di ba me ge wa te pang ne nyam sal len ba te la tene chu sun ro re ni pa chu lam dun ro te ta tan tan khor wa le tar ne tar ba dong tham ji jen pe kong phong to pe ge tar je la tene ju pa re la tene te yang tang bo tene ngin jung ge kong long dong ten ba se tan da ta wa ge on de se na kong long ge on de se na ngin jung ge kong long dong ten ba se tan khor wan de le tar gu ge do ji tin khor wan de la hin bo ge do man do sam ba je lo la ji ne tene kanchu rinpoche namba som na chab sun ro tene kanchu rinpoche namba som te ta tanda sanje tang chu tong gen te kanchu rinpoche namba som te yang sanje ge wong se na sanje te tanda thambi chu tenpa po ta ngaran so lam tenpa po tenpa lami sanje rinpoche se thambi chu tenpa zepa po yin pa se na kongi tenpe ge lam te lan jurung rogo yin samba tang tene chopala me tamchu rinpoche sumde tela tang kongge kandi sinen khorwa dunga ji janso le chawge yore se na tambe chu la tene dunga le chawge yore la ti chu de rang nyam so long ne khorwa le tharwa ji sege yin sambata tene ta te yendo ndembala me gendin rinpoche se tene te ngarang chu yang tapa te kandi yin ba chu yang tapa ma Mahimpa de Kande Yimba Hamagawala, Giviki Yon Tapa Tene, Tate Tone, Rangi Long Yon Tapa Lapne, Chuchugola Hubertipate, Takanchurum Boche Nambasona, Japson Roa, Chitang Japson Roga Solte, Japson Roga Yorete, Yina, Japson Roga Solte, Tangaranso, Nambasanji Big. Tini tempa londu ke tsulji Japson roa sungi yore la ta te tabi go ne Japson roa ta Japson roa ni tharba tong tangji jempe kompong lan ro drepa ndepa te jibon renga lom ta tini ta te ya tini tawa te ta demba ye se tini jitin korwan da dunghal jarangi imba ta tini te ya juj le dong nye mo bali chungwa imba ta tini te pong na tharba tong tangji jempe kompong toge ye ba ta tini te pongzi ke lam yang taba te tambi chu che lam la tene juk gu ba yin ba te demba ye lam la tene deba tok gu ba te ta chi ban reng ke lam yin song a la te chu lam don ro tabu chu ye ke on de se na chu lam don ro a chi bu song che lam reng ke on de se na chi ban reng ke lam se sung ge yo re la ta tan da te tan da hun du ge nam ba la ten yo re
那么接着呢，要谈到的是中士夫哦，那么它也配合的是这个冈波巴四法当中的愿法向道的部分。那还记得刚刚我们谈到的是第一个叫做下士夫的修持，它也叫做愿心向法，它有一个翻译叫愿法向法哦。那这个意思是什么呢？所以刚刚讲的第一个基础的部分是指愿心向法、愿法向法，是指我们的身口意三门呢，不只是外在的形象上趋向于佛法，更重要的是我们的心越来越跟佛法相应。那这里的相应指的意思，也就是你真正对于因果你有相信，你有了解，而且你也愿意在止恶行善的这样的修持上不断的去努力哦。如果有这样的一些征兆呢，就代表我的心已经进入到这个法教了。那这个就是第一个步骤。所以第一个步骤有了之后，接下来呢是第二个，就是到了中士夫的修持。那这个配合的是愿法向道的部分。那在这里个中士夫的次第是指什么呢？这时候我们要对于轮回升起一个出离心，而且真正想要求得解脱，我要出离轮回，证得遍知的佛果。那这一段就是在讨论解脱的这样的一个方法。好，那要如何得到究竟的解脱呢？这里一个重点就是要有出离心。这个出离心可以说就是在中士夫修持当中最重要的一个观念，最重要的一个动机，也叫做一个见，这是我们要具备的。那么要真正得到这个出离，要怎么做呢？在这里我们说要皈依三宝，也就是佛、法、僧三宝。那么在皈依佛的时候，这里的佛指的是什么？它就是一个导师，他告诉了我们如何解脱，得到究竟解脱的方法的这样的一位导师。那么所以他被称为叫做最殊胜的这样一个导引者。那么再来接着呢，如何能够帮助我们得到解脱呢？就是要皈依法。因为法是能够真正救护当中最殊胜的。那我们说要如何得到救护，如何得到帮助呢？佛陀就开示了正法。透过了正法，我们才能够修持，唯有自己修持，才能够真正得到救护。所以这个就是皈依法它的意思。那不只是皈依佛、皈依法，还有第三个我们要皈依僧。这里的僧呢，指的是一种陪伴跟带领你最殊胜的人。因为可能在修持的道路上会发现，我突然一下不知道人生的方向是什么，我不知道该怎么做的时候，这时候的僧宝它就会能够帮助我们。好，这个呢就是皈依。所以皈依的修持可以说就是在中士道的当中最重要的一个修持方法。那它要具备的观念，除了刚刚的出离心之外，还要具备对于四谛法门的这样一个了解，也就是苦集灭道四谛哦。那么苦谛的意思，也就是了知到轮回的本质是苦。更进一步，我们去思维，那这个苦它来自于什么地方？原来来自于我们的烦恼，它的因就是我们的集，就是烦恼。所以第二个谈到了集谛。那么有没有办法断除呢？可以的，透过了修道，所以第三个谛呢叫做道谛。那么透过了道谛，最后帮助我们得到了涅槃的果位，所以第四个就是这个涅槃果位的苦集灭道灭的这样一个果位。所以呢，这个就是四谛，这是我们在中士道要具备的见解之一哦。那么这一段就是在谈到了从道次第来讲，它是谈到中士夫的修持。从冈波巴四法来讲，它是当中的第二个法门，叫做愿法向道。那么如果回到堪布港虾这个教言来说的话，它是属于前行当中的教法。tene ta te jesu la chi bu chimbu ga lam re la chi bu som ji lang jong de se na tene ta bu chu ye ga won de se na truba yi hi sun charwa lam truba se wa lam truba se wa re la tene ti lam truba se wa te ti pa chimbu ga lam la hupa re la tene te yo kong ga won de se na tombo song shu sen je kong se tene te yang korwa dungal le thar gu ge yore tharba dung tam chen chen pe deji thop gu ge yore te thopa te tene ngarang chi bu samba mai pa tene ngarang tu don nyom de sen chen tham chi dan len che to
단다 대지 분성 조바 토바제 드네 레와다 드네 망암 야바테 공공 야바테라 송주주도 센지 바송고 요아레라 대답 공공동 덴베고니 담비추주고라 혀 주냠슬로나 다테 람 체버진 공공 체버진 드네 다 대답에 단다 나란티부 마이 바센지 탐지제 펜데라 삼바인 베체나 게와 톱동 템바톤 드네 니바톤 템반 중기 요아레라 티처나 다 대답에 공공 넘버 토바톤 템바타 드네 타와고 온도시나 드네 다 치탕가 단다 캠보 강헤르게 티가 온도시나 드네 추운데 로제 흔로 펜드다이 제검 숨기 요아레라 펜드다이 제검 세드텔라 치탕가 온도시나 당아란소 레게와시는 데브 대완 중기 요아레 레미게와시는 데브 동한 중기 요아레 텔라 로아요 마레 테테 게와다 딕바싱킨테 간디 하코구기 요아레 테 하코월 세발라 당보 나란소 카레 레 당보베 카레 하코구기 요아레 세나 루ngo 예섬데 하코구기 요아레 테니테 루싱킨테 당고에 따체네 공게 신시 파돌레 예베 줄루 혀탈레 투프게 룬달라 루 세게 요아레라 데 루리 ngo sena khatho kecha hi kecha zangbo hi kapkala kecha dubo hi ta kecha ndamanda mambo hi batela ngo sege yore sen singite tini tanda kono medin gudi mambo thinking namto mandawa mambo hyangkin namto yapo ya hyangkin namto dubo ya hyangkin tela sem sege yore ta ti lu ngo ye samdela 다 게디니 보디 수세게 요아레 세나 치당가 류게 세게 요아레 ngo게 세게 요아레 이치 세게 요아레 디나네 간디 쪼체게 세나 디니디 카루 타가시 소모타나 류 쪼체사레 som바타 ngo 쪼체사레 som바 ngo게 케차데 징게 고게레 디니디 쪼체사레 som바레데 이나야 디 쪼체게 마레 짜와데 솔로 투게 요아레 세나 셈라 투게 요아레 sem somba zangbo ji na mato somba zangbo machi na leg lu gewa ta ngok gewa tin zu yung mare tini sanje go ne kong number mada patinde ji maju na tini lu go ne dipa megewa ta ngok go ne dipa megewa tin zu sege yo mare la junsin teacher na lu ngo ye somga na ne so cho chegere se na sem de cho chege yo re la semte la ni de ne semte yapo je dabo jap temba tan hijinge dabo ja ne nyong so long top na tini ti tanda gewate drup tu ge yore la dipa me gewate pong tu ge yore semte dabo yapo jap ma do na tini ti gewate drup tu ge yo mare la tini dipa me gewate pong tu ge yo mare teacher na semte zo che 동부 지당가 릉어예선 간대인바 하고 릉어예선 간대인바 하고 때니 인생의 조치와인바 하고 그게 와래 接着呢，我们要谈到的是上士道的修持哦。那么在上士道的修持，它是冈波巴四法当中的第3个，叫做愿道能够断惑，就是愿透过这个道法能够断除我们的烦恼。这个呢，属于的就是大乘的一个修持了。那么，所以在这个上士夫的修持当中，很重要，我们的动机是什么？就是要有菩提心。也就是我们在之前的基础，还记得我们是有一念想要我要出离这个轮回，我要脱离这样的痛苦，我要得到究竟的涅槃的这种果位，究竟的快乐。那么在这个基础之上，我们更进一步的升起菩提心。这个意思是，我不只有我自己要得到这样的果位，而且我希望所有的众生跟我一起都能够得到。所以有这样子的一种愿心，有这样的一个发愿，有这样的一个动机，它就叫做菩提心。有了这样的一个菩提心而做的任何的修持，它都会变成是最殊胜的一个法门了。所以记得这里要具备的动机，也就是你不再只为自己，而是为了一切的众生。这样的一个修持，它是非常有力量的，而且它能够帮助你积聚非常大的一个善的业力。那么这个是动机的部分。再来，再谈到见解的方面的话，我们回到堪布扛沙的这个教言。
在配合了上士夫的修持的时候呢，他是在教言当中谈到的班智达的观察修的这样的一个纲要，这样的一个部分。所以在这个部分里面，堪布坎沙告诉我们什么呢？他说我们要知道因果，我们也都要知道说，善因能够得到善果，然后恶因得到的是恶果，或者得到的是苦果，这是我们必须要知道，必须要去很清楚明了的一件事情。那要了解这一点，首先要从自身上去观察，所以首先要分清楚，知道自己。我们有身口意三门嘛，那我们要先分清楚身口意是什么。所以第一个我们说了解身体是什么？身体就是指我们现在这个从头到脚我们这样一个血肉之躯，这是身体，很清楚。再来什么是语呢？身语意的语呢，它指的就是我们各种的语言啊，有的时候说好话，有的时候说的不好话等等，这就是我们的语。再来什么是第三个叫意有，也叫做心。什么是心呢？我们可以想一想，我们到底有没有这个心呢？有。它是什么呢？就是那个总是喜欢东想西想，然后呢各种的妄念纷飞的，有的时候好的念头坏的念头都有的，这个就是我们的心。所以可以看到我们每个人自己都具备了身口意三个部分。好，这个我们确定了，也了解了，接着要进一步去想。那么我们都说我们是我们的三门嘛，三门就身口意三门在制造恶业或者在制造善业。那么到底三门当中哪一个最有力量，哪一个最重要呢？我们可以想一想，可能我们会想身体最重要吧，它的动作最多，但也可能想语言最重要吧，它最是喜欢东说西说的。但是其实堪布坎沙说，我们思维之后会发现，身体的动作行为跟语言它都并不是最根本的，根本的这一切制造了善恶业的根本是什么？是我们的心，就是身口意的意所以你会发现，当我们一升起一动念了，它才可能导引我们身体有行为跟语言上的发生。但如果我们没有升起心，那各种的行为语言它都不会发生。同样，如果一个不清净的心它没有升起的话，各种的行为语言它是不会发生的。所以这里堪布坎沙说，我们要知道看看自己的身口意三门，了解到心真的是最扼要的那个关键就在这个心。所以这个就是修持的根本，我们要抓到这个要点。所以如果抓到这个要点去修的话，我们才真正能够行善，才能够知道如何去止恶跟行善。但如果没有抓到这个要点的话，我们会不知道该怎么去做。所以首先堪布坎沙告诉我们说，要知道我们身口意三门是哪三个部分，接着要了解到心是根本。Tini teya jasi hewa laga jenju gunani songyo warela tini ta teya kangba jemba si kangba la lome pa si ta sa jemba kitan ndo kausala donda boda sermonda boda tini ta nda manda ga nepa chemba yungurela tini nepa de mayu chedu sa de rimba yendala kap ni ndo na tini sa de kap thugu mare cha ja chembo rela te kapali Kumbati kuji tomjana, homji kangana, tiniti kanandronaya, satin chasang kabigabata, jipandogore, Piti yendong aransoge, chige, hedanji yol, da mebasi guna, mebasi togi yomare, Dajoji yol, nila sopa panguna, pangtugi yomare, nang semde, dabo yabo, jabna, Tiniti nyemomban dejotong hedan tong temutenzu yungi yomare la, Teacherna tanda rang semde dabo jajo de kalcheware la, kalcheware sungate, tachi noate, noa sen sungon trepai, ti yapu te hakona, ti tagasi senketene re somba somaimba, uni sente kalchegedo, semde top chemborindo, semde dabo jato na, ni nyemo batan lengen batenzo pangtugundo somba dabo jichona, ni noa sen sungon trepai sungate. 这就像是在齐天菩萨他在入菩萨行论里面呢，他有提到一个比喻就好像如果你想一个人他可能现在光着脚走在这个路上，
那么路上有很多各种碎的石子啊，还有很多的针啊，或者很多这种尖尖的东西，那他会被刺到，所以他就想啊，那他试着要拿一块布把这个大地全部盖住。那你觉得这可能吗？这是不可能的，他不可能把大地都铺满这个布，让它不受伤害。所以唯有最好的方法是什么？就是他自己要穿上一个鞋子当他穿了鞋子之后，他走到哪里都不会再害怕受到这样的一个伤害了。这个其实就跟铺满了大地是一样的道理。那这个比喻故事告诉我们什么呢？也就是我们在生命当中、生活当中，你不可能说我不面对，或者说去消除所有让你讨厌的这种情况，或者说不顺心的情况，或者说各种的逆缘，你是无法全部将它排除掉的。但是你能够做到的是什么？就是好好的修持自己的心，或者说好好的管理好自己的心，让自己的心不升起贪嗔痴，不升起各种不好的这种情绪所以从内心来修持，这是最根本也是最重要的。这个也就是在禅修里面很重要的一个指引。也就是指引告诉我们，显相是由我们的心所生指引我们的相为心那这个不就是说对啊，外面显相就是心啊，一切为心，不只是这样子理解上去了解，而且你是透过像堪布康沙这里说的，你真正去思维我有身口意，我的身口意在造业。而在身口意当中，又是哪一个最重要？是我们的心。所以慢慢去了解，知道心原来是最重要的，而且升起一种我真的要好好在修持心上来用功升起这样一种强烈的心的话，才有可能真正止恶跟行善。所以当了解对于原来一切都是心所现的有一个确信的时候，你也就得到了这个禅修的指引的依据，叫做显相为心的这个指引。tene ta te tabu no sense ngonche ni no sente ta tanda khandi si jor tu gi yore se na per na ngaran so kap ka la sen la tene gawa ta toa che ne sen dabu ja ma tu patinde yung gi yore kap ka la semche ta dungha namba na so ba ta tene nyemo ba hedang ta ngajal ta thodo la so ba tinde yung gi yore te pawar se pa la khandi gogre se na te thekala Chupa Japanda Maimpa, Sem te la Korang Ngo te Kabando Sem Senkinte, Tetabu Sem Chetan, Dungaltan, Nyamon Batinso, Kabado Tana, Tatanda Sem te Yepe, Nambanda Boji, Yorete, Yinaya Tau Kausala, Sem te Ngoe, Chitsune, Kambala Tuka Parto, Sem te Kabadniendo, Naranga Sem te la Kadu Kandendo, Yeb Kandendo, Namba Kandendo, Yeb Yena, Yeb Namba te Kandendo, Yeb Mena ya, Nindeji Yore Sambanduge Tane, Sem te Ngo Ranginji, Tawa te na, Sem te Kanya, Nia Yomarela, Nia Meba te Kandere Sene Naranga, Sol Mahine, Ta Mahine, Mani Barebesena Mare, Tiniti Tanda. Jawakama Baranju Doji, Shoshin Halanon, Song Yoarella. Yepa Mai, Jalwi John Mazi, Tinisem de Yomare, Sanji jumping Deji, Yepala Zayomare. Mepa Mai, Kundi Kanji, yes, Tiniana, Mepa Maina, Mepa Ribesena, Tini Mepa Yomare, Kundi Kanji, and Korwala, Chonkia Semre, Nyangin de Batonkia Semre, Tisana Sem de Yore, Sem de Yore, the Ngo Tomba. Yore la junsin teacher na ngaranso hirak hindu na ni sona mai me na me na me je me lu me me zu me da me te me ro me riza me chu me to so ne toni tambo tamji toni de temba la tamji toni de temba de trasi so so mai pa ngaranso ge sem je ngo la te na sem te kabado ngarang nyam so nyone sem te lu ge chino par som Tini yeb kadu namba kandin do te na nya yo marilla. Tini ya me pa te senti ngo de ranking tomba yin peche na rela teacher na ta te tabu ngo shi pa te la pen tai che gam se ta nya mo pa che dang che na ya te tar do nya mo pa de che na ya te tar do nya mo pa che dang ke meze pa nda bo che ta tanda senti to thodu la so be meze pa nda bo che chona ti ngo la ta na khora nya yo mare nya me pa ti ngo den to na rong king ki yal ndo nda bo yung yo la
junsi teacher na ta tanda te la pende tai jegom se ta tanda te indi semti gong de se na nundu ge nambare song yore。所以这一段呢，都在告诉我们说，一切显象或者说这一切的境呢，都是由我们的心所现的。但了解之后，这对我们能够有什么改变吗？或者说对我们有什么样的直接的影响吗？它是有的，而且帮助是很大的。为什么？因为常常我们会发现自己在生活中会有的情况就是高兴哦，很高兴很开心，结果高兴过头了，结果呢也没有太散乱了，就没有把握住自己的心。而有的时候呢，我们非常的难过，非常的担心，或者非常的伤心，这个甚至情绪嗔恨心，各种非常的强烈，也都到一种无法控制的时候。所以这个时候，当你了解到一切显象为心所现的话，它会有帮助的。这个意思是什么呢？也就是当你在遇到各种这一些自己的情绪，不管是伤心也好，或者是很开心，或者是任何这种心升起的时候，你不要去抗拒它，或者说不要去跟它对抗。这时候要做的是什么呢？就是静下来，看着这样一个念头，这样一个心，它的本质是什么。譬如说，你可能非常伤心的时候，这时候你就往内看一下这个它的本质是什么；或者当你很焦虑的时候，也直接看这个焦虑的心的本质是什么，去找这样子的一个心到底它在哪里。我们会觉得，这种情绪、这种焦虑、这种难过，它好像很实在啊，它真的就在那里，我正在发生。但如果你去看它的本质的时候，会发现，这个心到底在哪里呢？我们现在有我们的身体嘛，我们从头一直慢慢的往我们的脚去看，我们这样一个焦虑的心有没有存在于我们身体的任何地方呢？你找不到。或者说它如果实在的话，它有没有颜色？任何一个实在的东西会有颜色啊，但是它好像也没有颜色。那它有形状吗？也没有形状。那它是不是就完全没有呢？也并不是。所以它是在一个没有形状、没有颜色又找不到的情况之下，它却很清清楚楚的。活生生的有这样的一个心性，它存在着，所以这样子的一个又去找又找不到，但它却实际的很活生生的能够被经验到的这样一个心呢，那么并不是我们不懂的方法如何找它，并不是，而是它的本质就是这个样子。所以在一个噶玛巴的大手印祈愿文当中就有提到，他形容到这个心哦，它并不是没有的。它并不是有哦，因为呢，诸佛菩萨也找不到它，它也并不是完全就没有。为什么呢？因为各种轮回涅槃的根本，也就是因为我们的心而升起的。所以可以知道说，原来心它的本质是空性，这个就是空性它的意思。所以我们也会了解《心经》里面在讲的是什么，就是这个。他会说无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。他在告诉我们的都是这样一个空性的道理。而这个空性，它不只是文字上一切是空，很重要的是，就像这里教言说的，你是从自己的身口意，从自己的心上去内观去看说，这个心它不在内。不在外，它也不在内外的中间，我们会找不到它，寻觅不到它，这个就是空性的这个意思。所以呢，这一部分就是在堪布康沙的教言当中叫做班智达的观察修，它指的就是当你升起任何一个情绪，譬如说嗔心、焦虑心的时候，就试着去看它的本质，不散乱的去看它的本质。常常能够去看的时候，这个心它自然就会散失了。那么这个时候就是班智达的观察修，它属于在前行的部分。tene ta tege tabu chu ye ga on de sena tene chu sun ro wa chu lam don ro wa lam tro wa ser wa sam de chu tu ba re la tene ji bu sam je lam rang on de sena ji bu chen bu ji chung ge lam da ji bu rang ge lam da ji bu chen bu ge lam la ndo da hwa je lam ni ye bu no nen do ye lam ge pa de la shu sim ba re la tene tereng ge chu tin te chom sho na tene ji bu chung ge lam nyam ni na tu na ya pe kal ba sang bo re जीवन रहेंगे लाम न्याम ले नाम तो नहीं हो पे कल बाजांग बोरे जीवन चेंबु के लाम न्याम से लोग तो नहीं हो पे कल बाजांग बोरे इन बेचर ना चेत नंबर तेरे न्याम ले नाम ने चुगो ला शुपाते पे फंसम सोपा यापु चुमारे ला ते तार तो तेरे न्याम ले जाई माची पाना रुचि शुगे हैं
所以刚刚讲到的这一段，那它属于的就是冈波巴四法当中的这个第3个叫愿道断惑的部分。所以我们还记得最开始第一个是愿法向法或者愿心向法，再来第2个是愿法向道，再来第3个就是愿道断惑。所以刚刚这一段哦，班智达的观察修或者叫愿道断惑，它也属于了3种道次第士夫道次第当中的上士夫的修持。那我们会问说，这个是属于显称的教法还是密称的教法呢？它是属于显称的教法的部分，所以这就是今天早上跟大家做一个分享的内容。所以你们听完之后，无论是你们想要修持下士道，这非常的好；如果你想要修持中士道的修持，也非常的好；如果想要修持发菩提心上士道的修持，这也非常的好。总之呢，大家已经投入这样的修持，实在是非常的棒，你们已经非常非常的圆满了。所以早上的课呢就讲到这里。摩会我走三界那瓦太严大耶稣就问土界前波当愿度前波土界东南来三界将先把灭可给可给给我走把度灭把耶的真神教育心刚忙的他年的年是被主马他该给我神给巴拉玛去巴鲁的如今年当太小东修的给他给我拉玛大巴的三界将生堂界给灭诸巴拉心界拉多娑罗天涯在本在地呀阿王本达内所有海求对教瓦世界公所念所拉皆耶让大言度苏门给萨拜坤修苏来却巴布家约等班陪着切给我心情滚来我rồi quyền san chế thô chur chế ke ta tham chế chế du te da ge gu la min chur chế de nye da ne so so ke che ring ne me nyam to kala che dir sa chu non jur chi nam shin se fe jur ma ta de wa chen do ke jur chi ke ne pe me kha che te lu ten de la san che sho Giang cho thom ne ji se do trul be do wa den parara sho sile den jon so damam be she ki solo la ra ya be go cha cher go te Samam shen che do ke wa she se pa o jen tin le do che sha ten so lo ten be pa gyur kar ma lo de sha che pel sang bo yun den ka kya tu
징에 샤베 따가이테네 셰두기 티네네 졸레 나마 바라라쇼이소 나맘디에 타마 제세파니 돔네 예베타 나마음 파마맘 제네 개가나 제발라바이투